Sun Moon Kingdom Mingdu City a Soulmaster pa ngai baka Soul Guide Weapon in ti siak na om ti kan ria a Huai Yu Ho le Chaito baka mi pakhat chu Zisui Alliance Iowin Until me kan ikha he Soul Guide Weapon in ti siak na lampanga hianin final an khel chho mek boka pon lampang han clear ve leila Evil Soulsec Elder Senior Long level som kwale pakwa chu level som kwale pariat pan hi in an beirona hei hi achan po Evil Soulmaster how hi Sun Moon Kingdom lalfa panin hianin an tang chho meka zutian ran hi an ven him tlatawagin anun na lak mai po hi a har saviau mai theini wangdongar le a thian te ho lo lang vele thugin an ni chuanin metal thachi an tol ruk chu ruk chua tumin an lo bei meka an hlot li kangem ti le eng ang boina nge an to don ti chu hunin ala hril tura ngai la Sun Moon Kingdom a boina lian jok thleng turin a in mung chho muk muk me kan i kha I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear. Dongar te sulu thuk zelin Magic Crystal Soul Forging Silver baka Red Sun Soul Steel te po an munuai mai yu ho chodin helai muna hianin metal thatak tak pon lampanga kan mu zen zen lo tur alo omnoi mai hi alo ti anu loka Golden Cloud an muzui bok Golden Cloud hi level 9 Soul Guide Weapon siamnan atangkai viau maya je chodin kan va han ti fu char char tak em hi alo ti ya dongar chodin kan Soul Guiding Stories heng thil kan da thana tur kan lo ken hi helai thil vel avai la kan du ni phei chunin Soul Guiding Stories a hianin avai hianin aleng lo hrim hrimang alo ti yu ho chodin a hlu zual ho khala ula a hluwak lo kha chu la kher lo mai ro hun po kan nga lo ni atia ti chuanin an Soul Guiding Stories kena thau chuanin a hlu zuala an ngai le an hria thau chu an la khom ta Soul Guiding Stories hi hre chiang wak to lo kan lo ompal takin an thil an bung ruale an man ro thatak tak te in ale in phur boy ngai wak lovin an kut pha tiat leka an khung vek thin dongar chuanin Soul Guiding Stories ina alak thailo crystal chikhat chu lak tumin a han kai ngar ngara an hu dewa iu ho bula chuanin an kal khom lia dongar chuanin kan lak turangang te lain kanin pek fel vek toe a mai ro chu crystal chikhat lak son thei me lo om allan dan chuanin chulai hmuna chuanin atang thlat ani hmel lo ti je chuanin o khatiang chi kha keima kalna po omalo malo ti ve boka iu ho chu a han in ngai tu deu wangwanga chuta wangchiwar dongar zia in pathum khanin crystal omna hmuna chuanin kal the ula thu ko pek cheu in lo ngai chang don ye tia iu ho thu soi chu zom halin an omna hmun tur thewa chuanin man mo takin an tlana an omna hmun tur thewa an om fel nu chuadin iu ho chuanin in veilam panga khanin a fulin her kwal pop ro atia a chan ve herlet le ro ati nu chuadin an omna hmun po chu long hing de uloin hidden room omna hmun ni om tak mai an mu chuak zui boka iu ho chuanin han en wangin an kong khar siam so metal thachia an siamania ti chiat nan hun adu de umai thelo ti wangchiwar chuanin keiman kalau ti nge ti pain malam panga chuanin a pen phaya a golden dragon chu a han ti vir deu pap pap nu chuanin na tak mai hianin kong khar chu awa chun tang heng mai kong khar adar chuai nu chuanin je chuanin i golden spear chu khatianga tan po khanin a man thelo lo ti golden dragon spear hianin essence of life an nei wagin energy tema zong hi a hip theya a dragon spear in metal thachi awa to rol khanin metal thachi energy kha dragon spear hianin a hipa ti chuanin metal pa ngai anglek nin ol sam takin ati chet thei phani kongkhar a chet ta ka chuanin a chung lampanga an thil da le thil omvel te po chu alo lang zui boka iu ho chuanin helai mun chu loaded Soul Guiding Cannon ball ora hlirina khat in then rangila han en chiang te ngu atia ti chuanin in then rangin an kal dar ta a je chuanin helam ka kalna lama hianin loaded Soul Guiding Cannon ball om nual mai a lo bera level 7 borvel chu an nge yang alo tia iu ho point helai mun chu metal thachi da thatna mun ani lo top mai
weapon da thatna mun zo ka ni alo ti ve boka dongar chu nin iu ho chu awin rang takin akal nghala dongar chu ami tuel ho tla pur to ma iu ho in thil om zia zo chunin a thil ken lai thil mum chu alo mu tira iu ho chunin eng thil nge ani ti chu a hre cheng khera mai soul guiding elemental bom alo ni Mingdu mountain a mission an nei lain evil soul master pakhatin elemental bom hi alo manga an thian ten hliam na tak an torba ka Strike Academia an senior pakhat chuanin an mani channan anunna a hlan heng hen I kha iu ho chuanin khang elemental bom evil soul master in amhan kha Sun Moon Kingdom kut chuak vek hi ni mo lo ti Sun Moon Kingdom ti chiata phubalak an du na po amma ain alien zuale ta sot mai tin an han en zaw le deuh chunin soul guiding elemental bom hi alo tam turu maya Mingdu mountain a evil soul master pakhatin amhan ai khanin helai muna an mu hi apuak anain a hlo omjok don ti po thil chiang takania je chunin heng biochemical weapon te hi ram sang ida siam le man an phallo an khaptlat ania chuti lain Sun Moon Kingdom te hian in siamin an langa zia in do pui cho chu Sun Moon Kingdom hian in an lo tum tak ani don hi alo ti chunglam pangkan han thlir vele chuadin Grand Solen Master chak tak mai pathum te po an lo la in beina samai an in beina sa boka ral khata tang point thlipui le trek na sa takla a tle hum ang hiania tle ma level niam deu tan phei chuanin a hnaya tangin en du ma sela a force na tul tuka wang hedin thil thei ani don lo shim Bodhisek Master chuadin senior long Grand Solen Master level somkwa pariat le level somkwa pakwa strength ka ain thlau zia ka hria ama ero chu Grand Solen Master level somkwa le pariat panhi in kan bei che a e du danin I thun hoya min da thei bik lo ani lom ni tin alo aw lunga elder zonzi po lo lang velein du buzi le kei hi level 98 a hianin kumtam tak kan lo tang to a hetiang anga Grand Solen Master level somkwa le pakwa kan han bei che hi chu ka level te po ain up chau mai donin ka hria tin alo aw ve lung bok Crown Prince Zutian ran chorin aspai pakhat chu kawin Grand Solen Master ho zong kha an omna huna tang khanin kau chu kula senior long support lat ro se senior long a chak zo ka ni chunin in thu rualin khing mi chak tak panhi te hi kan manang senior long a chak lo jok dona kan hria ni chunin in thu rualin kan attack ron bokang alo tia ti chuanin Grand Solen Master engamoza chu chunglam pang anin beina huna chunin an thlok chho ve nga la soito ang kharin in beina wa zuang lut tur chu an ni lem lawa senior long din huna zirin an zuang lutin an zuang lut lawang tin senior long hi level somkwa le pakwa nia mani in du tok na anei ve dona pui angai lem lawa anin beilaya ama pui tura an wa zuang lut loyani chunin alung anti oilo na chance kha asang ve viawani Zutian ran chuadin pakhat khi Bodhisek leader ania pakhat zo khi Strike Academia chakberani bo kan man theini chunin kan hlok veu do ne min tha te in han tum ve reng rega in lu te chu kara be tura lo ma lo ti noilam panga Zutian ran tha tum tu te an lo cha chuak vele ta thut mai alo lang ma saber te hi Bodhisek an nia an ni ho ba ka lalram pan hi tragin princess te pan hi khadin ho engamo zat an nei bok amhalama kan hrit agin lalram pan hi princess pan hi ten Zutian ran that turin ruam hanna an siamani kha Strike Academy lampanga tragin teacher zawi po lo lang velein engamo zat ani po ina lo hruaya atle hianin an lo the phei chur boxia Crown Prince Zutian ran nu pui wal point ral khata tragin mang an mel tak hianin alo thlir Zutian ran bulvela hianin spy claim zong chu om vein chung ho chuanin soul guide weapon mangin an lo kap let ve boka juzi chuanin tranpuan ngai ani ti midangin an hriat thainan thil eng hi akap chuaka amai ro chu aduangin thil athleng lo chiang hle athil ka chu Bodhisek lampanga tragin mi pakhatin akut pha lian tak mai hianin alo humbo mak mai Zutian rana omna mun chu mei che pakhat hianin alo thleng to a bom la chuakin juzi chuanin
a thayang angin alo beilet ve bok in hol chil ang hi chu Soul Guide way pon mang thin tan chuanin tran hun du thu samani chi alo bok nen zu tian ran na tak maya chunawa tum chu alo in danga chuta vai khat chu tum non lein boro ka chuin a han zuang kang le a chuta zu tian ran chuanin senior ziu tin mi pakhat hi a kau chuaka chu vele ama tha tum tu nu chu leng chuak ta potin ari deuh ta ok mai pon lampanga ommek ti charzawi chuanin chu nu la chak tak me lo thlok chuak chu alo dong zui ve ta boka chupa chuanin a rualin mi panga lai mai chu a thal zui le ngal boka chuta body sek lampanga tragin langya lo lagin a nauten an thunun theidon lo tia hreta wagin kha kha keman kalobi tu manga tia nasa tak main anin beizui ama ero chu a bei pui pa hi ne lo char char tak hi ani rongot he zu tian ranina kau chu pa hi ziu chen nin sedo duolo ti ania Grand Solen Master nin agility attack system ania zu tian rana bodyguard ani Princess Wayna chuanin engom modik lo bo rock valley asatin asa lo ti chumi asoi zo rol chuanin Fire Phoenix Saintes an muzui zat ani hi Mazieto kha ani teacher zawi chuanin Ultimate Evil Fire Phoenix mo Mazieto ini tro lo tin hal longo ten chuanin so chuka kota da rawatia alama chaktakin awathok phaya anin beizui vele tanghal mia mai inti siak na masalam panga longo ten le iu ho te hau anin beya longo tian nep lo zia kan hrian I kha ama ero chu abei puinu hi Martial Soul thachung chuang nei Mazieto ania adu thu sama awachet ringot thei chu arinom lem lo chuta chunglam panga chunin thlok chawin Evil Flame Cloud alo manga longo tian point Harmony of Heaven and Men Ghost Lats alo mangzui ve bok longo tian chu anung lampanga chunin chaktak mai hianin aleng pheideu ta po ta ziu chen se do duolo po ala che thatluang zela Mazieto la chuanin Dark Flame Destruction alo lamang le zui noi lampang mei te hau chu an tre ta chul mai Grand Solen Master pakhat le Mazieto lo lang hianin an bo rok chu an lo thla khleng hlok ani deuh bere Princess Jiu Jiu chuanin a thalo hle mai hetiang anga hiam kan nei chak chuanin kan thil tum hi kam puitin lo mayang aloti Princess Wayna chuanin a Martial Soul pakhat zo Purifying Lotus Soul Awakening alo manga ama ero chu zu tian ran te lampang hianin an lo nor na to lu tu kuringot Princess Panhi Princess Wayna le Princess Jiu Jiu te po an ril ru tak chuanin an mang ang to lu tu kuringot chuta teacher zawi lo lang vele in teacher zawi chuanin a soul ring pariat na alo activate nga la 9 Heavens and 10 Arts alo mang he a soul ring pariat na skill si apui ve char le a Grand Solen Master thin khat attack tenen po ain tluk phathua ko me se do dualo chuanin zutian ran din mun hlo oma adinga tia pui avatum body sekami langya chuanin abana alo man betlat zui teacher zawi Martial Soul hi Red Dragon ni in power attack system ania Soul Saint level somriat le ti ani zutian ran ve thung akal theiloi mokan ti kha nunna der thonga a omta ka chuanin soul guiding device magin allowing theireng chunin allowing chuaka anupui hual juji konga chun domin akwa azon thak pui zui bo juji po hianin ala shebek mi alo ani ome mak ati ve viau mai teacher zawi skills manawagin a omna mun kha a chena saviawa akhu khen akhude ului lui mai building bul nai deu om spatren khate po chu anlo le deu phung maya ari khianin rideu rem rubin teacher zawi skills awagin an game po ain thak le don ni na lang teacher zawi ero athil man khanin soul power alo he turu em awagin ama po chu a chaw ve deu na pa se do lo chuadin alalpa zutian ran chu
ava en kuala teacher zawi le princess te panhin thinge ngei tura an ngai zutian ran chu alola thilo na samai building chimin adel na tang churin anupui hwal juji nen churin an lo thlok chuak a theina tak tak an mu churin ama tha tum tu te ho po chu an beidong rurum rum mai teacher zawi churin engtin nge adan theile ka etekna skills khanin grand solen master level power po akai thuk omsia alotia zutian ranin indanana alo man hi level 9 peak defense assault guiding tool ania level 9 chin hi chu turu rem rem takhi anirungot tin ama shim shim po hi level 9 soul guiding master alo ni renga hetiang angkuma level 9 soul guiding master ani thei hi abon viau mai zutian ranin iron forest activate kha level 9 loaded soul guiding cannon ball hlang alo nia ti chuanin princess tele teacher zawi te tang khom chu soul guiding cannon ball hlau om tak mai chuanin atin taran hlom mai atira tang khanin tun hun hi an thlen theinan zutian ran hi ama hi ain tok tar jok chu lo ni in chunglam pang lo lang vele thungin senior long chuanin in operation po a fail to a hir to ro lo ti body sec master chuanin noilam pangami zutian ran chu thidon po ni la zutian ran meidila ka hroi ve thawang che tia elder zone nen chuanin thlo thlak tumin senior long chu aloin rol vele zel boka chunglam panga chuanin ari khianin an rile bur bur mai an thom la hi na satli po ni lo rala tanga lo mutu civil mi te po chuanin an hlau viau to mai elder zonzi chuanin signal huin iu hole wangdongar te an mission po an hlot linge alo tia ma sela an signal rong chu asena alo in thlak zui le wagin kan din mun hi a thalo hle ti na ni hi alo ti body sec master do bozi chuanin zirtir na kan pelhak hlomange ti pain a solding pariat na feast of death alo manga he skill si century millennium solding atanga anai niin green light poison a khat vek hi ati chuaka tlema level niam deu tan churin asiper ringot po thi puina thamania senior long chuarin zutian ranin atir chho grand solen master ho kha lo in thier fi hlim turin atia body sec master do bo si chuarin a poison chak tak mai chu a omna lampanga chuanin a the phei senior long chuanin olsam tak mai hianin a darkness holy dragon chuanin alo hel kwala chunglampanga a thlo chho pui dei mai reilo ten nuwa na tak mai hianin puak ri deu durin noilampanga chuanin ruwa ang mai hianin asur thlachur chur zui spy chu poison in ato ho chu an om huna chuanin an let ngal top topa zutian ran tha tumtu te po chu an operation a fail ta ka chuanin in thier fil hibin an tlan chevele ngal boka body sec master le elder zonzi te po chuanin engtik ni ayam chuanin kan lein muliang ti pain an tlan chevele ngal boka crown prince zutian ran te lo lang vele in abula chuanin holy spirit sec master zongli po alo dinga zongli chuanin kan zui don em tia alo zo chuanin zutian ran chuanin kan ruam mandan ang khan kal ro west lampanga in khal pheyanga soul guiding master zong te east south le north uluk takin an veng turani chung direction pathuma te chuanin an tlan chuakin an kal turani lo atia west lampanga zutian ran hiarin defense engma adalo na chanpo ruam hana dang anei le thowang ani mel iu hote kalna ve thunga khanin muntin maya chuanin time bomb hi an lo kama iu hote bom kam hi apu huna chuanin muntin maya bom hlo om tak tak a khat vek bok nen aturu via wangle Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.